Indzaba yesibongo asikayicethi ngoba ngesibongo sibaluleke kakhulu futhi ke kubalekile ukuthi umuntu odade ukuthi wakabani ngoba kuhambe kuhluphe lapho khona umuntu angadade ukuthi wakabani, ikakhulu nje ngabe mhlambe umuntu ayosebenzisa isibongo lesingasiso sakhe bese kuhambe kuyahlupha kuye nasebantwaneni bakhe. Mhlambe yilonina ngeke kwamhlupha yena ngoba vele mhlambe nina uyasathi isibongo sakhe yena kepha athathe isibongo lesingasiso semfana amnikete akhule leso sibongo leso umfana angaphumeleli empilweni, khule lesibongo umfana lesingasisa kubo indoda ingamhambeli kahle nje konke nje kubhekele nale ikakhulu nasekamdzala ikakhulu nasesikoleni kuphinze futhi kumhlophe ngoba letinyanya takubo atikhoni lokuthi ke timnaka atikhoni lokuthi ke tibe naye ngoba usebenzisa isibongo lesingasiso sakubo ubonga ngesibongo lesingasiso. Kuyenteka nje mhlambe intfombatane inikete ke emfanayo ke isibongo sayo lentombatane ingamniketi isibongo salo yise bese kuhambe lokho kuba inkinga kakhulu ngoba ke banekwenda lokho kakhulu lomantombatana anyalo akwenda athi mhlambe ulaya lo mfana ngoba mhlamba babonanga ngaleso linye noma mhlambe lo mfana noma akondli bese ke umniketa isibongo sakhe bese lo mfana asebenzisa isibongo salo nina ekubeni sikhona isibongo sakubo maphepha akhe nje abhaliswe nje ngalo nina bese kuhamba kuhlupha basibonga kusindi ekudlala. Bakhona abantu abenekhohlakala of bathi umfana udliwe isibongo senjani sekwenza bathi udliwe isibongo bathi udliwe into inkomo ukuthi mhlambe mina sesengisanzana nenfombatane noma ngilengekhanze senemfana sengiyayilobola mina kuquqi sekufuna ke loyo mfana loyo yabitwe ngesibongo sami kukhohlakala lokho akusiyacabanga ukuthi indvo lekufuna sihambisane nayo nangabe ke lokho kumanyala leli bakwenda mendulo angicabanga ukuthi ke kufuna siqhubeke nalawo manyala lawo ngoba ke umuntu nemuntu nesibongo sakubo nesibongo sakhe isibongo sakubo nanoma ngabe mhlambe ngithanzane namako wakhe ngamlobola noma ngamshada angicabanga ukuthi kufuna lo mfana loyo abese kabitwe ngesibongo sami cha umuntu nemuntu ngabe nesibongo sakhe isibongo sakubo yibo kuyenteka ukuthi mhlambe ke nangu make wenda iphatsa wakhe wangadi ukuthi mhlambe umithiswe ngibani lapha ngathi khona sibizwe ngibani mhlambe manje kanye labantu batalanya lathi idzakwela nje hamba lana ngathi sikwendeka lana gcina sonisiso la ingakho siso siyabikwa ngoba bafuna kwadi ukuthi lo mfana nomthwalo wakuphi ngoba kuyenteka lapho mhlambe ke maka athi uyabeleka khona akhanza ukuthi ke vela kungavumi uNkulunkulu bese uyamthatha bese mhlambe sesisalathini ukuthi asathi sidothi umfana wakabani ingakho ke kuyekuthunya umuntu ukuthi bambe bobika bayelele ekhaya namfana avuma bayadi ukuthi umfana wakabani lo mthwalo wakabani lesinawo la bese ke kuyathiwe ke lo yokufuna ukuthi ahlawule awuhlawula umfana uhlawula lelihlazo uyogeza lo muti walabantu walelihlazo lolindile ngekuthi wena ukhulelekiswe umntwana nabo ekubeni akwamlobolanga akwamthathanga akwamendanga ngoba ngumfati ubese ke uyogeza lo muti ngiyekuhlawula kuyekuhluka kuhlawula labanye baye bafune nje imbuti leyo mbuti leyo kuyawuthiwa yawubulawela ngaphandle kwasemagcekeni la ekhaya phinze futhi inyama yakhona kuthiwa ingeni la ekhaya lapho badla khona nje le kepha ke isetup yanyana noma ke indvo nje abanye batime ngayo akusafana kadzeni ukuthi ke mhlambe bungakhona kuyihlabela nje khona la esigangeni nihlale khona nidlela amathambo niphize futhi nishiye lapho noma nzamba amani washise ngoba kuthiwa kugezwe lo muti labanye baye bathathe lo mswane waleyo mbuti leyo babe sebaqhela la ekhaya kuthiwa ke sesigeza yini lo muti labanye baye basebenzise ingadi kuyehluke nalokuthi mhlambe ke nikubaliphi lihlanga nini kepha ke tino sotambetha goquka lo mhla abantu bathufunela imali labanye ke bafuna inkomo labanye ke bafuna imali le mali leyo iya lapha kulekhaya ukuthi ke siyogeza lenhlamba lena ke lesiyendile kufanele sibathukile labantu so lapho ke kuyenteka ukuthi konke lokho lonfombatana kamati babe ukuthi ngibani ngencephatha bakhe bese kuhluphe kakhulu lokho ngoba umfana akhula nje ahlupheka ngathi lokuthi kahlahle ekhaya ngikuphi kunetinto lefuna udente labanye bahamba bathandazi labanye kanjalo bahamba inyanga bese bamtshela ukuthi akuze kwakho kulunge wena kuyofuna ukuthi uyophahle ekhaya kini noma bakini bakuphahle uyobathatha ku nangabe makwakho hamba indaphatha kungako kuququtelwa kakhulu ukuthi abantu batala diphathe kahle angahambi nje alala ngoba
kuba inkinga nje lana lesingayadi ukuthi sidayithini nalapho umfana sekufanele kodwa sibonge ngoba kuye kuthiwe ke ngesiZulu ingane yaziwa unina kepha nangabe mhlawumbe utsakiwe uhamba wena nje kuhlanya kwakho nje utsakiwe uyomnika sibongo lesithini kuye kenteke ukuthi mhlawumbe nako niyobika wena maka noma unantfombatana uyati ukuthi velele nalo wabese yena uyaphika lo mfana kuye kwenteke njani kuside ukuthi lo mfana nimnikede sibongo sakhe ngoba umfana lo uyakhala noma ngabe nimnikele sibongo sakini la ekhaya salonfombatane akhale agcine ke bamthulisa ngalesibongo sakubo umfana athule kungukuthi sikhona nje sila asikade velelanga namhlabeni mina nje bakithi bakaChira Manyaza bese ke mhlambe lapho kunika khona sibongo lesingasiso sakithi ngikuthi I am my ancestors and my ancestors are me for my ancestors are buried in my DNA I carry them basi labanye bona wonke umuntu unabantu abadala sho njalo ke emazulu sho kona bese nakapo ngikunika sibongo lesingasiso lesi sa lengadi lenginayo la kimi bese ke kuhlupheka mina kungako ke lomunye umuntu ukudzinga ukuthi mhlambe uyagcina sekathwasa la kuza khona ukuthola sibongo sakho bese kuvathi umuntu nokuphuma edlodi mhlambe la kaSimelane umangalo thawo wona ohlangana kanjani nabo Simelane kanti ke kubaleke lokuthi ke bakutshele labadali bakho ukuthi wena wakabani bese ke mhlambe seningathi khethela ukuthi yibo uyadwa kabani mara usebenzisa sibongo samake nasemaphepheni samake mara uyadwa uzokabani egcineni kwakho konke ngoba uma nje kanjalo kuyohlupha kuhambe kuhluphe sibabonile abantu labanyenti bahlupheka kakhulu ngesibongo akusindo yedlala ke sibongo kungako ukuthi kuwe kunebantu bakhabo make kunebantu bakhabo babe nakunebantu bakhabo make nababe nawe uyati ukuthi sibongo sakho wakabana noma baba kuphikile kepha ke sikunikede sibongo sakho sekuyawusalela yena lo mfana loyo ukuthi ukuphikile kepha yebo siyamniketa sibongo sakhe mntwana sekuyendeke ukuthi mhlambe ke ngoba njalo kusangiveka endlebeni ekuthiwa lapho abantu babhalisa khona nangabe babangekho lo mntwana kuthiwa ke unikotho lesibongo salonina emaphepheni bara kubalekile ukuthi ke mfana athi sibongo sakhe ngoba sibongo akusindi ekudlala adlale into kwesibongo baningi kakhulu sibabone balimala sibaningi kakhulu sibone bafail esikoleni ngenxa yokuthi kufuneka sibongo nje sibaningi kakhulu abahambe baye kuthwaseni bahlushwa sibongo abadi ukuthi kufuna baye kubabheke kuphi ngenxa nje yabo make labanye ke bona batane bakwenda ukuthi basibalaya labafana kuye ke kuyende ukhanze ukuthi mhlambe ekhaya sibantu abamama ke munye kepha sonke siba babe munye kepha lokho angeke ukuthi sine la ekhaya sisebenzisa sibongo samake sonke sisebenzisa sibongo samake ngilona lo yiba ukuthi abanesibongo sakhe kepha ke ngumnakethu ngithathe wethu ngamake wakithi wasekhaya ngamake ngoba simunye sashiyelana kepha ke nangabe mhlambe lo maka sithi bekenda njalo anikede wonke lo muntu sibongo sakhe lo make sekungilenye futhi okuyinhlamba kwangazuthi mhlambe lo babe walomake walonfuma baba olonfombatane ulelena lenfombatane ngoba sekuphuma sibongo sala ekhaya cha siyade ukuthi mhlambe umuntu ke uyahlawulwa noma ke kuhlawula ke lelikhaya umuntu ke kuyabikwa kuyende ke umntwana bamendela imbeleko nayo ke yekubika ke umfana emadlodini la ekhaya noma ke kulabadzala abaza ekhaya imbeleko kwakuhlatshwa imbuti ke kudliwe ke leyo nyama leyo yena ke lona ke lo make walomfana noma lonina akayidli leyo nyama leyo bese kulungiswa kahle lesikhumba atokhona ukuthi amemele umfana wakhe ngalembeleko ngoba phela sobikiwe edlotini noma ke tuke tidalwa tsala ekhaya khaba umfana kuyekende ke njalo sekukhona ukuthi mhlambe mfati ngiyamthatha ngomfaka esibayeni ngiyamteka nangimteka mhlambe ngimlobolile ngiyateka ngamento bamfati ngimthela ngenyongo lokho mhlambe lokho soxoxa ngakho futhi lasichubeka isho sengimbika emadlotini la ekhaya kanjalo ke neliswane laselivelile liyalibikwe emadlotini alapho ke ekhaya ukuthi ke hayi sesinaye nangomfana labanye ke baye bacela labo gogo ukuthi nani nimpeni phela ligama labanye bamnika ligama kuyahambe namhla abantu banemagama esingisi singawati labanye isigrika lesingawati kepha ke bekubalekile sigogo khona kunika umfana ini ligama noma ke libito ngesiswati kepha ke sibongo kuyinto lebaleka kakhulu singadlaleli into kwesibongo
mfana simnike nesibongo sakhe. Yebo siyathi ukuthi mhlambe umuntu ngabe somshadile ngalesilumbi uyasithatha sibongo sakho wena mfana, sho ukuthi kahle kahle so la ekhaya sesimbikile ngala ekhaya. So bese lo munye onekusebenzisa doti ibili letibongo asho ukuthi mina ngizibani wakabani, asebenzise bathi double barrel surname kasho njalo ke labantu esingisi kakhulu. Kepha ke siyathi ukulona umkaLinda, yabona, ngulabani, yabona, ngumake sibani, ngeke kushiwo njalo. Kepha ke ngiloko nje babangicelile abanye bathi hayi mina sokukhulume kakhulu ngalesibongo ekuthandeni siye sihluphe njani. Yakhanza ukuthi mhlambe basibosicashe emsebenzini sihambe nawo basicashe sonke kusale wena. Cabanga ngathi uthakathiwe la ana wathakathwa. Futhi isibongo sibaluleke kakhulu ngokuthi uyakhona kuhadi ukuthi wena uthathana nabo zibani nihlobene nabo bani lapho khona nibuka ini letithakazelo takini ukuthi nithakazela nithini nanatela nithini. Uyathi uthathathana nabo zibani mhlambe ke ngwakashongwe ngiyathi ngithathana nabo Ngwenya nabo Kunene ngoba nasithakazela sibita into yinye. Sothi Ngwenya Mtimanze Bhambolunye Dengabatimbili tifuthe ekhabo noma tifuthe ekhabo nina, angeke sithathane nalabantu labo ngoba sibendlu yinye. Kepha ke nale kunye futhi lokusita kodwa kwesibongo lapho wakhona kuthakazelo takho ngilesithi diet ngesingisi ukuthi ukudla lokufuna ukudla nokufuna ungakudli. Nemuntu nje mhlambe abakamkhatsha atokuthoza abayidla inhlandi. Kunebantu bakalibisi ukuthi umuntu olibisi yena akalisebenzisi. Kunebantu bakanhlengetho udokotela uthi hayi thina sidli mhlambe lokusemandini kakhulu nje inhlandi noma nayo amadolphini. Kunebantu abayela bangadli ngenxa yesibongo ukuthi asimvumeli ukuthi angadla lokhu ngoba ke kuyekholelwa ukuthi labanye bokhulukhulwana babo bebasuka khona lapho. Lokunye uyakutila kunye into kakhulu ukutilako mangabuka thakazelo takini ukuthi wena ufuna udle ini uthathana nabo zibani wena njani konke lokho kusokuthakazelo takini. Kunebantu ke bakalikhele bolikhele bomhlando wendlunkulu baye base bayidla inhlandi kuba beva nomhlando wendlunkulu. Mhlambe kukubo ke basho njalo phamhlandi ngilohlandako purifier ngesingisi kusho ukuthi ke bebadanusi noma bebade inyanga ngalendlela kungayo bahlanda indlunkulu sebesibona abaye bevala umhlandi bacaka ngathi hayi vele thina sidle inhlandi. Kepha ke hayi nangabe ekhakini bakutshele njalo ukuthi hayi cha vele inhlandi asiyisebenzisi ungayisebenzisi ngoba utayidla uthi kunani ukhanza uthi ithakatha wena ukhanza usikonke kwendako nje akusahamba kusayingene ngendlela ngoba wena wenda lokho kunendiwa la ekhaya bakushela la ekhaya la siphemini sawo sokucola ukubona ngawo utawuhlanye vele sikubona sengqondo yakho ngathi ayithathi kahle ngenxa ukuthi wena into leti ngendiwa ekhaya bakutshele bathi hey Linda Chiro thina sibakachiro simanyasa asiphahli so yasuka mina ngihamba ngenda into leti ngayengendlela into tami lingahlangana ngoba ke abasiphahla sitawubita abantu ngoba sathatha shots wasinasinanatelo sinesimanyasa sanatelo tiyevamise kusebenza kakhulu tukala manguni tiyevamise kusebenza kakhulu tukala manzawa tiyevamise kusebenza kakhulu kuwo Mandebele nalabanye nje labakhona. Kepha ke mina ubuka nje enhlane ningizimu lokutanatela kusindo mhlambe lesebenzako nje ngoba lisiko lakhona alifani. Kepha ke ngiloko nje lengithi singikuvede nje ukuthi sinake ngakhulu lenzabe sibongo umuntu nomuntu asebenzisa isibongo sakhe. Yebo mhlambe emaphepheni mhlambe sekuhambe kwabhetha vele kepha sibongo sakhe insati ukhona kunyathele ekagogo wakho uye kahle nangabe mhlambe ekhambe kwakusita uyakhona ukuthi utshintshe ube lento sibongo sakho. Ngiyacabanga ukusita nabo lokho ngoba sibongo sibaluleke kakhulu. Ngiyabonga ngithembe ukuthi kuyakhanya kutaba kuhle akube kuhle kukhanya.